Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki 10 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa faya, mu cyitwa umuriro. Ni amakuru aba akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, ariko nyamuneka tukavuga tuti rwose reka aya makuru tuyabagezeho kuko biba ari ibintu by'agaciro. Nk'ubu munyemere mbabwire yuko byaba imodokari cyangwa se byaba ibimodokari by'ingabo z'abarundi ndetse n'amayiti iri joro ryakeye rwose baraye badiporoyinga mu gihugu cy'u Burundi rwose, ngo icyitwa abaganga ndetse na ambulance zakira ibintu bikaba byari bikomeye nyuma y'imirwano ikomeye cyane rwose irimo irasatira umujyi wa Uvira yamaze kuba ihahamura abarundi muri rusange. Ngira ngo agenda tugiye kuba twinjira mu makuru menshi agiye atandukanye, uretse ko n'ibyo turi bubigarukeho gatoya, tubabwire uko situation ihagaze. Murabizi rero mbere yo kugira ngo twinjire mu cyitwa imiripuko, tubanza gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro muri rusange. Turabasuza rero badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, Malawi, Tanzania, South Africa, Zimbabwe, badukurikira bari mu gihugu cya Uganda ndetse baba bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko baba bari muri Coline Munanira, baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari Gitega, Bubanza, Cibitoke, baba bari Ruyigi, baba bari za Kirundo, baba bari muri Coline za Murangala, baba bari mu makurini ya Tongo, baba bari mu makurini agiye atandukanye. Tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV muri ano masaha ya mu gitondo. Hari abadukurikira rero by'umwihariko baba bari rwose hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya gatandatu diaspora, bibereye hariya mu Bubiligi, mu Bufaransa, za United Kingdom. Tubahaye ikaze by'umwihariko muri ano masaha ya mu gitondo. N'iki rero tugiye kugarukaho sasa ni byinshi cyane tugiye kuba tugarukaho by'umwihariko bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi. Mbere na mbere turaza kugaruka ku witwa General Bunyoni ubu tuvugana, by'umwihariko wongeye guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma yo gusangwa neza ameze nk'umupfu, bakaza kumutwara mu bitaro kubera uburyo igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kimutotereza muri gereza mu buryo navuga yuko budakwiye. Turaza kubigarukaho tumenye byinshi ku bigendanye n'uyu mugabo. Hari amakuru turi bugarukeho arimo aturuka mu bice byahariya muri Coline Mujejuru, y'amasasu menshi rwose yaraye ahumvikanye, ndetse bikanavugwa yuko ibi bice ngo birimo icyitwa Red Tabara nyinshi yo ku rwego rwo hejuru, isa neza ishobora kugira gutya igakuraho ubutegetsi bw'u Burundi kuko ngo ifite imbaraga zidasanzwe. Noneho bibaza Red Tabara irasana n'imbonakure igisoda cy'u Burundi, bamara kurasana ugasanga igisoda cy'u Burundi ntaho kiyikoze. Ubwo iyo Red Tabara birumvikana yuko ashobora kuba ari kasha ndetse ari bamwe mu bakomeye cyane. Ubwo rero nabyo turaza kuba tubyinjiramo, uraza kumenya byinshi, abahaguye ni benshi, turaza kuba tubyinjiramo. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga. Amasasu menshi yongeye kumvikana ahitwa za Kibira, ni amakuru nayo yangezeho rwose mu kanya gato gashize, nabyo turaza kuba tuyinjiramo. Ubwo rero rwose nyamuneka gatanu kuri kagenzi kako, utari wakora subscribe nta kindi biri bugusabe ni ukuyikora kugira ngo tuze kubana muri ano makuru ameze neza ya mu gitondo. Usibye kuba tukubwiye izo ngingo z'ingenzi, hari n'andi makuru aremereye cyane arimo aturuka muri CNDD FDD, nayo turaza kuba tugenda tuganiraho gatanu kuri gatanu. Ubwo rero nimba utari wakora subscribe hano kuri Duniani Kote TV cyangwa TV Duniani Kote, ndagusaba kugira ngo ukoreho, ukore no ku like no kukazogera ahasigaye amakuru ugiye ayakugeraho atari yaba umuranzi. Twirukanse cyane sindi butinde, reka duhite duhera amakuru yacu by'umwihariko hano za Uvira. Ni Uvira kugeza magingo aya ikomeje kuba agatereranzamba, akanyina wanzamba, kuko mayiti nyinshi, mayiti zigera ku 180
z'abarundi nizo rwose zakuwe kwa buriya butaka zitwarwa mu bimodokari bapakira bajyana mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'inkomere nyinshi zigera kuri 200. Ibi bikaba birimo biraba mu rugamba rwahereye ahantu bita za Ruvunge, urugamba rwahereye mu bice bya za Katogota, ngira ngo ibi tumaze iminsi tubigaruka. Ni ukuvuga ngo rero nyuma y'uko urwo rugamba rubaye ndetse rukaba rukomeje kugenda rupfiramo abasirikare, navuga yuko ari benshi mu buryo navuga ko budasanzwe, byaje gutuma by'umwihariko habaho kuba abasirikare barimo baragenda bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba bigendanye no kuba ibi bice bisa nk'aho byegereye igihugu cy'u Burundi barimo bahita bazanwa i Burundi, barimo bahita bazanwa i Burundi, ngira ngo nibyo byamaze kuba bigaragara. Abasirikare rero bivugwa yuko rwose batari bake cyane nibo barimo barazanwa kugeza amagingo aya, inkomere zikaba ziri kwitabwaho ndetse n'abakomakomeye, ariko ababashije gupfa bo bakaba rwose amakuru mfite bagomba gushyingurwa kandi mu buryo butazwi. Ni amakuru rwose ndimo ndagenda nakira nkura mu gihugu cy'u Burundi. Isaha ku isaha rero ndimo ndababwira nti iyi M23 ishobora kuza gukuramo umujyi wa Uvira. Ni ibintu biri gushoboka cyane, ngira ngo turi bugombe kuza kwitega. Ariko reka aya makuru yenda duhite tuyavaho ntituyavugeho byinshi, ahubwo tugaruke gatoya ku kijyanye n'imyiteguro idasanzwe by'umwihariko y'ingabo z'abarundi hano muri Cibitoke. Ikaba ari imyiteguro yamaze kuba igenda igaragarira abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse ikanagaragaza yuko isaha ku isaha ishobora kuza gusiga ikintu navuga ko gikomeye cyane. Ni imyiteguro rero irimo iragenda igaragara, ariko iyi myiteguro ikaba igaragara mu buryo navuga yuko by'umwihariko budasanzwe, kuko nahoze nkurikirana ibitangazamakuru bigiye bitandukanye numva hari amakuru menshi avugwa, ariko bambwira yuko rwose ngo iyi myiteguro igamije n'ubundi kuza gukomeza kurinda ubusigire bw'umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ndetse no kuza gukomeza kohereza abasirikare harya muri RDC. Ibyo rero n'ubundi ntabwo wabitinda kuko ni ibintu dusanzwe tumenyereye, kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu kugeza amagingo aya nshobora guhagarara ku maguru abiri nkavuga yuko kiri mu bibazo kandi navuga ko bikomeye cyane. Tuve kuri ino ngingo, ngira ngo ntabwo twigeze tuvuga gato kuri CNDD-FDD, ntabwo twigeze tuyigarukaho, ariko ni CNDD-FDD tuba tugomba kugarukaho kugira ngo tumenye byinshi bigiye bitandukanye, kuko aba nibo bahatse cyangwa se nibo bayoboye igihugu cy'u Burundi. Baramutse badahari, igihugu cy'u Burundi ntabwo cyaba kiyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye, kuko iyi CNDD-FDD ni ishyaka ry'umwihariko riyoboye riri ku butegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero iri shyaka naryo amakuru yaryo ntabwo ari meza habe na mba, nubwo igihugu cy'u Burundi ari igihugu navuga ko kiri mu bigeragezo, kiri mu kaga gakomeye, ari igihugu binavugwa yuko gishobora kuba nyakamwe nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje no kugenda iganira n'u Rwanda, kandi byose byari bifite amakimbirane. Amakuru namaze kwakira ni uko iyi CNDD-FDD nayo uko byagenda kose ishobora kuza gushyira mu kaga uwitwa Jenerali Neva, ndetse isaha ku isaha yanacunga nabi akagambanirwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko muri rusange. Birumvikana yuko rero iki gihugu nubwo ari igihugu navuga yuko kugeza amagingo kitari cyagaragaramo ibiturika biremereye, cyangwa se kitari cyagaragaramo umutekano muke ku rwego rwo hejuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni igihugu ginashoboka yuko umutekano muke uri bugaragaremo, kuko yenda turaje turebere hamwe ibitero byabaye ahantu bita za Munangana, iyi ni kolini ya Munangana. Ariko mbere yo kugira ngo ibi bintu tubyinjiremo, reka tubanze tugaruke ku witwa General Guillaume Bunyoni. Ni umwe mu bantu bivugwa ko bagerageje kudeta mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu mwaka w'2015, mu mwaka w'2015. Icyo gihe rero byaje kuba ngombwa yuko uyu mugabo ahita atabwa mu mvuto, ariko nanone bigeze
hamaze gucaho nk'imyaka ibiri nimba nibeshye by the way, kuko ndumva igihugu cy'u Burundi nyuma yaho cyarongeye kikageragezwa kudeta, ndetse nimba ndyibuka neza kudeta zimaze kuba nyuma y'iyo ngiyo, zimaze kuba ebyiri zimaze kugeragezwa. Kudeta imwe ni imwe mu yageragejwe ariko biza kurangira itageze ku ntego, ndetse iza gukorwa n'uwitwa General Neva atari mu gihugu. Muzi yuko byaje gutuma aca mu gihugu cya Tanzania kubw'umutekano wo mu kirere utari umeze neza, byaravugwaga yuko indege ye yaraswa. Ibi bintu rero nabyo ageze mu gihugu mo indani yabishinjije uyu General Guillaume Bunyoni, n'ubundi wari umaze n'igihe kinini afunzwe, ndetse anavuga yuko ari umwe mu bagerageje kumutera kudeta. Ngira ngo ibyo bintu twarabyumvishije turanabivuga, ariko nyuma yaho n'ubundi igihugu cy'u Burundi kibona kiri mu busa, cyangwa se kiri gukora ubusa. Ni ukuvuga ngo kudeta rero nyuma y'umwaka w'2015 kudeta zose zigeragezwa hano mu gihugu cy'u Burundi inshuro nyinshi, bavuga yuko uwitwa General Guillaume Bunyoni, uyu nguyu wanakuriyeho polisi mu gihugu cy'u Burundi, ashobora kuba abiri inyuma kugira ngo ubutegetsi bw'uwitwa Neva buveho, yongeye kubona ijambo mu gihugu cy'u Burundi, kuko n'umwe mu bantu bavugaga rikijyana. Ubwo rero rwose nyamuneka amakuru namaze kuba nakira nuko kugeza magingo aya ibi bintu mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda bihaba, ariko ugasanga n'ubundi birangiye gutyo, birimo biratuma itotezwa ryiyongera ku witwa General Guillaume Bunyoni. Arimo aratotezwa ahantu afungiwe, ndetse isaha n'isaha bagiye banabika urupfu, bavuga ati uyu mugabo ashobora kwicwa. Kuri ino nshuro rero igihugu cy'u Burundi cyitegura amatora, kirareba kikavuga kiti none mu gihe Bunyoni araza kuba hari, Bunyoni ni umwe mu bantu bafite ubushobozi kandi buhagije mu gihugu cy'u Burundi. Barareba bakavuga ati Bunyoni naza kuba noneho ahari, biraza kugenda bite? Aho ntabwo ashobora gukora igitendo natwe kikatugiraho ingaruka. Nibyo barimo barabara, navuga yuko kandi bagomba kubara, kuko isaha ku isaha n'ubundi n'umwe mu bantu bashobora kuba bagira gutya bakabakoraho muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero uyu Bunyoni arimo aratotezwa ku rwego rwo hejuru aho afungiye, ndetse ibi ni bimwe mu bintu navuga yuko bigaragaza ishusho mbi y'igihugu cy'u Burundi, kuko kuba umuntu amaze igihe kingana gutya ari ukumukekaho kudeta, nta makuru mazima bamufiteho, akaba afunzwe, ndetse muri gereza zikomeye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba afunzwe anatotezwa ku rwego rwo hejuru. Urumva ni ikintu kiba kigaragara nabi ku gihugu nk'iki cy'u Burundi. Ubwo rero rwose uramutse wumvishije ati umugabo banamuhitanye, ntabwo twabitindaho, kuko ni kimwe mu gihugu by'umwihariko kimugeze ahabi ku rwego rwo hejuru muri rusange. Reka iyi nkuru tuyiveho rero duhite twikomereza, ngira ngo murabizi dukubita tubangura, ntabwo tujya dutinzamo. Tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano, navuga yuko ari muke ukomeje kugenda ugaragara by'umwihariko muri iki gihugu cy'u Burundi. Ahitwa Murangara, ni muri Komine ya Murangara, hongeye kumvikana amasasu, ndetse abagera ku 9 baza kuhapfira, 4 barakomereka. Ibi byabaye mu masaha y'ijoro, ku isaha 7:8 nibwo ibi bikorwa byabaye, ariko nimbonakure zakusanyijeho na Red Tabara bivuga yuko hano ijya yitwikira ijoro, ikambara imyenda ijya gusa nk'iya polisi y'igihugu cy'u Burundi, asigaye ikaza muri iyo shusho igahangana bikomeye by'umwihariko n'abasirikare b'imbonakure. Ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi mu gihugu cy'u Burundi birimo biraba ku rwego rwo hejuru, ndetse ugasanga uku guhangana kwa hato na hato ni bimwe mu bintu by'umwihariko byangije byinshi hano mu gihugu cy'u Burundi. Umutekano abaturage bakarara basimbagurika, bahunga amasasu, ubona ko igihugu cy'u Burundi kidafite umutekano uhagije, ndetse isaha n'isaha ari kimwe mu gihugu gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane, cyangwa se kigahura n'ingaruka zikomeye z'intambara.
ngira ngo ntago twavuga byinshi kuko no mu kanya kari buze tuba dufite amakuru turi bubagezeho, ahubwo reka tubashimire dusoreze ahangaha ba nyakubahwa, murakoze cyane bakunzi ba Duniyani Code TV.